Би сая нөгөө багшиг тарин хэлсэн чи юу агаад байсан. Одоо энэ би гэртээ байгаа байхгүй юу хотод. Нөгөө өрөөний ямар ч тавилга байхгүй, өрөөний хан байхгүй, тааз байхгүй, шал байхгүй. Тэг бичиж байгаа цаасч байхгүй, утасч байхгүй, ер нь юу ч байхгүй. Тэгсэн хэрнээ багшийн дуу хоолой байгаа. Тэгээ би яг өөрөө яг энэ цамцтайгаа. Гэхдээ энэ цамцнаас нэг тийм өөр нэг тийм тэнгэрлэг, бурхандлаг энэ цамцыг би өмссөн байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ тэнгэрлэг, бурхандлаг юм гэрэл цацраад өөрийгөө нэг тийм гаднаас нь хараад байгаа юм маш тийм гэрэлтэй харагдсан. Гэхдээ тэр гэрэл нь нэг тийм энгийн гэрэл биш. Нэг тийм өөр хэмжээс нэг юм уу? Нэг тийм тэнгэрлэг гэх юм уу? Нэг тийм. So she's sitting in her apartment in Ulaanbaatar where no furniture yet. There is nothing around her in the apartment, and she saw herself exactly in the same shirt, but she's witnessing herself. She was looking herself sitting in that shirt, and that shirt is producing some kind of godly light. Yeah, some kind of godly light, and she's witnessing it. And it was really different to explain what was that look. It was just different vibe, different light, but very godly. And that's what she saw herself. So she's being a witness to herself. Yes. She's being the person and she's being a witness. Correct. Yes. Oh, yes. So that's wonderful. So what you're seeing is actually the process happening. Тэгэхээр маш сайн байна. Яг ингэж процесс бол явагдаж байгаа гэсэн үг. Okay. Өөрийгөө гэрчилж байна штэ. And you should thank your blessings that this is happening and you can see it, witness it. Өөртөө баярлах хэрэгтэй. Өөртөө талархах хэрэгтэй. Яг энэ процесс явагдаж байгаа цаг хугацаанд. Okay. Яг энэ процесс талархах хэрэгтэй. You're the first person who has told me that you witnessed yourself. Ер нь хүмүүсээс хамгийн анх удаа надад би өөрийгөө яг ингэж гэрчлэлээ гэж хэлж байгаа хүн бол асуу байгаа. Okay, God bless you. Сайн байна. За, бахархуушгээ. Good.